turabashuje ngomariza kubana natwe nyuma yuko ikipe y'igihugu ikeneye umusaruro yo ikaba yarakomeje kohereza abascout hanze bitewe n'umusaruro w'abascout yabayohereje hanze n'aba ku marandevu yo gushakira ikipe y'igihugu abakinyi. Tugiye kurebera hamwe abakinyi ikipe y'igihugu yaba mu bihe bizaza bazakinira Amavubi, tukaba twabona yuko resultat ari cyahinduka. Ndagusaba gukora subscribe we uko bomeza kubana natwe. Uwo mukinyi wa mbere mu bavuga yuko bazakinira ikipe y'igihugu, gusa nyine ibiganiro byabayeho akabaho no kuba habaho n'ibiganiro komite ya staff y'Amavubi. Nk'umukinyi wa mbere twarebera hamwe n'uwo bita Daniel Nkurikiyimana, akaba ari umukinyi ukina mu batarengeje imyaka 18 mu ikipe ya Kagent yo mu Bubiligi. Akaba yaravutse tariki 11 z'ukwa 9 2008. Akaba ari umudefenseur. Bishoboka yuko mu bihe bizaza bitewe n'umusaruro ikipe y'igihugu n'imitegurire yazaza gutanga umusada ku ikipe y'igihugu. Undi mukinyi uvurwa mu bashoboka yuko bazaza gutabara igihugu bitewe n'umusaruro na FIFA ranking aho cyamanutseho imyanya kigenda cyegera hasi, uwo bita Claude Kayibanda Smith. Akaba akina muri Luton Town murayizi ko mu mwaka ishize yari muri Premier League wabanjirije uyu tuvuyemo, nubwo yabashije kumanuka. Gusa nyine hari ankaro aje kubwa randevu y'abascout yashobora yagira ikintu afarisa ikipe y'igihugu. Akaba afite imyaka 19, akaba yavutse tariki 28 z'ukwezi kwa 5 2006. Akaba afite ababyeyi be bakomoka mu Rwanda. Undi ni Ali Enzo Homan, akaba ari umudefenseur. Akaba yarakuririye mu Bufaransa muri development yo makipe yo muri Ligue 1. Akaba afite 1.70 m. Akaba yaruvutse tariki 3 z'ukwezi kwa 3 2003. Akaba afite imyaka 22. Ababyeyi be umwe akaba afite papa wiwe akaba yarakinyiye n'ikipe y'igihugu, nawe muri development y'urugi yatuye mu Rwanda cyangwa Amavubi. Hari ikintu twizeye neza yuko yazafasha igihugu. Hakaza undi bita Lucky Spencer, akaba nawe akinira ikipe yo mu Bubiligi bita mu batarengeje imyaka 18 yitwa Kiev Neon. Akaba nawe yaragaragaje yuko yifuza kuba yakinira ikipe y'igihugu. Abascout boherejwe n'Amavubi cyangwa agency bashobora kuba ari ikintu byazafasha ikipe y'igihugu nyuma y'abakinyi. Bavugwa yuko n'uwitwa Brian Mbeomo afite mama uvuka mu Rwanda, bishoboka ko yari gukinira ikipe y'igihugu y'u Rwanda, ariko bijyanye na communication ntago zabashije kuba zakorwa neza. Dukaba dutegereje abandi bakinyi bishoboka ko bazakina ikipe y'igihugu bitewe n'ubusabe bw'amakipe na communication yabayeho n'ababyeyi ndetse na team staff y'Amavubi. Bishoboka ko twazabona n'undi mukinyi. Shuti mudahwema kudukurikira, mukomeze mwane natwe mukora subscribe, tuzasubira ubutaha.